Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong ka Meghalaya Weightlifting Association habakran siya kilat patay kubor hinnen kasngi ka pratare uyayong hanong po. Kilapan tip bana kalyang ka association kan sapenlong ya ka jingjit ikisamla ya lekay weightlifting kiba mi kmat siya ka Meghalaya Games but Northeast Games ru kumjo kaban salong ha kanong basilong ha kibanay kibansawan. Kani ka jingjit ikikun samla on penlong ha ka arpulay tarik mentau benay yayong hamadan NSCA ha paham siem na do ka porsi phoba jim menstem. Bat na kalyang kinong yalam jong ka MWA bakantop yu ba Maushan Senggiri, President ba Batskem Basayawman General Secretary, ba Donald Rembay, President Karibay Weightlifting Association. Kilabo ru ya ka jingkerpat ikikun samla bakin mi syakmat banwan ya syembenta ha katay ka jingjien na kabanta banyo mi kmat ha ka Meghalaya Games bat ru siya ka Northeast Games. Hakaway di kabenta kini kinong yalam jang ka MWA kilapan mapru halor ka jingbom la ban penlong ya ka weightlifting championship. Namar ka jingbom biang jang ka pisa batru kitiar ya lekay weightlifting. Hakaba kilakin tu ya katanat ya lekay jang ka jella bakan pai khmat lem ban penbet penbiang ya ki jingdon kam jang ka ni ka jat jing ya lekay. Kabalong ru kaway ni ki jat jing ya lekay kabalas dang ban pau bhamenta. Tengah pun sedang juga boy, muncul ada keliar di lanjut. Di balon nak kais pemanipur, kecing sedang dalam tinggi dia pemanipur. Bagai ikan ada game ke konsen bah jadi maklum pemanipur pada berak medal. Baik kena baca ajar pun berak medal. Baamo, rebut di baklannya polonis. Dengan itu ni kalian di beri baklan. Dengan itu yang asap di akai, ni yang tanya di game pelatan lupa dia bah. Ya cepat di football. Jadi kita di start di nak beri badan ni kena. Ini nak hapwat, nak ngimuat, mungkin. Dengan bak betul yang ada sangat bila train ke Bangalore South Nam, bila train bak coach ke Paring di bila job itu Olympic rock. Jadi kalau coach bila experience mahal atau sedikit rock, ni train aku jumlah bila train. Misalnya nak menilai dia snatch kalau nggak berjenjar benda berat atau apa makan coklat. Bak train menjak belum jenjar bak nanti dan nggak paisa. Bak chance kalau belum jam apa kalau kaksa kalau bisa soft itu memang jam. Kalau movement kalau jam. Lakta kalau apa? Entah boleh ni dan bok lah pengisah jet selompok mah. Hatang hanopok di belakang mendekai ini kan menghilangnya di belakang mendekai ini. Kadang itu penting hanopok menongi lekai ini. Bok kibru disebut bakalai kena disebut kapor rating betul rating kedua juga. Sponsor nama kena di teknik game. Apa film kira ada kabut ham masuk yang dalam faksion berkejuti jangan ada dalam kompar kalau buka dekat lintang dekat janji itu cabang dengan pinpong kalau tidak pinpong dekat jantan kan dekat janji belum pas dengan skin ke ngalau badan bok babang yang jit ya kalau kok di Boy district dan nggak terpat kita semua jangan Boy baru pas bikin wan sama ada boleh demo nak NYK nggak boleh iki belum ada boleh demo apa Boy longgong bak jiran ni nak aku dah pom sning ni lembaga ni social media nanti bakin kin wan nak ikna mau nyimla ban HT ya berapa de kila i kena media mentah in long arblai break on bulan April man selection sa state de ngater pat tuan long step sau boje bikin ra ikhtiar sports hang ni minum sya mentang di hitung jero ya pong di long tiar sport tracksuit de bangunta la taki ngindra sa selong dan terdok ngijat apa ke selong medan ila persen kana logis game de kantam la ai beli ni pang ikin clear kalau ini belajar lah net kita kasih member ini de tangka dapat enggak sekai di seberang beruang ya kaya kan karena kijing kaya kalau mengisim 100% kilo shilling nomor 100% cepok tamdan dia ke weight mah 100% harus sispa arpo sispa sipau bodoh tuan menjaga dongkam main ngkong ni dongkam ai kabal kali yaki bak kabam tangkane ki kuat kena ini badan kelongye bodoh gamla apa peluang dalam kerpat wan lekai itu biang kabal kali itu biang kabam babaleng ikwa bantet hal kamno kita besar nila sangla ki kuntai ar ko ka jimmo ki bala sedang menang memrak ikene lembab lai kai anas wangi kerpat kene ka jim dalam bon ni pek ba yang ki benang samla ki ba khasau snem channel bentuk bentreng kemarin lahir kata like functioning kalau long jual kalau tapi belum fleksibel sebenarnya ikene ki kalau art light rate instead min thau art light rate konsum da ka jim sedang 10 ji
Jadi benang berat yang kita weight, yang kita clean and jack, dan apa itu kemeraan license ni iPod, ni item box, ni item license, macam ni yang kita weight. Tapi melak sebenarnya mungkin weight, yang habrak kasim weight. Apa starting yang kalau 5 kilo, tapi melak yang 5 kilo tu melak sebenarnya 4 kilo yang kilo. Tentang yang saya bah di kena banyak kai di bendon ketiar, kemudian lagi ugal po, mau letak undan ni lain, ai lagi nak session ada begini. Lama berhubung sini kai bagi hapong di sneaker dalam padon di weightlifting shoes ni mah kemudian kita berkuat mah hendai long kemudian dekat rubber magnet rubber dekat hap weight ni kan hap kamu ngam untuk mau weight long kia jadi kan ni padon mentah dengan shoes tu itu nak sedar galai ketia sisat long kapak dade kap quality ni layak praktis kan kamu ketia dengan tentang sulung dengan padon lebih mah lalai sebentar nak sebut pun tu tentang orang betul buat apa revive dalam coach dengan kerpat dengan sahabat jengarap nanti bah dan musim mengerap dengan sports banyak irap mungkin mah dan di upset government untuk nulis mengelak banyak yang ketia kalau bersongram makanya ketia di balon kinar besok berjeri tentang kita yang bertai dalam sabar nak senyang ini pada musim nam tak yang samlah dalam media mana kene setiap bagaimana pun koyo medal bakni kinong megalia tentu cingkari yo kabam ka ka tunjuk berpempam dengan kam bentit ya ka kum tang kum lakai pi dengan simkia abang tang lagan ko chapon nompo dengan up to push government in pinikai pi in solid rehearsal support non story sejuai food yang ingin saya nomor phone min wat ni rap Agun kong ke ngani ku iba ya sedang weightlifting na do aja katsa te hakat ko nimdan tiar ba lawan ra ti tiar daga kejingerap dan na asam ki referee na asam te hakat ko ngaso ba isem ji ba ha ko ka de ba ko weightlifting mar idon kam ki tiar ki weightlifting set lagi di squat machine ki platform kadot di kabaran ni patata de chua ni yo iphone ba ko ja ka saja di kampo ji ni na hi ban thi di gitya de ana ja kapra nila ana ja kapra ha ko jo orang disi ko imadan segala sesuatu war ila no senyang ini ya kan ka weightlifting set de rasul ai kejing kulit kepang ini de ila sepunyo kumtu bat lihat si pisahi suki orang dari oleh sport department de layak kisna masuk bumang ngap apologize ni kejing bomla jongko weightlifting ba yang pelong ya ka championship mampu kita kejing ya ka ngalai itu ba ngambil sih pin semua ini de habis kani ke sport ke weightlifting kadi goi ke sport ni lah aku ke kategori ke bah kemat de kani ke sini untuk mengiang lupa ni ai kat press conference sama apa hakim di sini yang sedang lupa suaka aku lagi April kata kamu ba kanlong ka selection namta kami kaya games ba kunju ya ka North East Games ko long hopo Oktober hapo sila de ngaso ba akabang itu ibig kata ko wayu upuchi dan kam namar kalang coach nimnum la kalang lolo namar ba narangin chuya karen ba ko weightlifting ndai mu kuwi jingela ka kiba kani ka belum prone to injury mo lada nimnang bandra lada nimnang ka position ka men ki cha ka ini kan mulu ban biya ya kata ka injury lada himai da ka iyo kibakla ka may dawai kani ka tingis mo ba kita ki buat ka ki jadi mentah hang ni mo betul kat we samla ni ba artisius rendang seni ni di mo samla
upa nang ni nang hoi ubla le training keleng lo poi situ ban lo tingi semua ngu no mar ba bu don lang kat ba ni ba ai ta training ye kini ki khna ya ka hau ni ko ba ngangai scam ba kani ka jing ngangai scam ba kani ka jing don kat ni la se ka nang an sim ba ka nang rak ye ko weightlifting ba ka nang long popular hang ni ha khya te om islam ni ap ka ta jing rap jong ka sport department jong ka khya banyarap ini hak kita lah kalian nggak bisa menginform itu di unit itu mesti kalau itu support nongstone cara jual kebun lagi distrik ini hak ban kobalap ini te ngangai scam baka sokar kanyarap ini te hantu ki iba promote ketika mutu kemudian untuk promote weightlifting to eradicate employment crisis. Nomor abang impact ini kita ngilakai weightlifting apa India. Ni itu di bawah syakmat di bawah rank number 1 gold, silver, bronze, but unjuk hasket championship tu. Kio kejingerap ha kaba on perungkam on jam. Dia ngak perpat bu ini ngilakai. Kemudian simpentai kini weightlifting bagi long beri bolong disiplin adu kata bolong devote ia kini kecil lekar memang ladang long disiplin ngim position ni long disiplin nadong lah ke bang kadi kecak kadem ni long disiplin kenang dengan yo tau so ubang himi ini namen tak joki